Ассалаумалейкум достар, сіздермен бірге мен Баяс Профа. Видеода менің жанымда Ясин отыр. Қазір біз К-вариант көтере тұрған боламыз. Кіріп алайын. Кіріп. Кірдік. Ясинді шақырдық. Бірақ esicane бүгінгі videoda bot болып кб көтере тұрған боламыз. Қазір машықтарын асылайын. Қазір бот болуымыз почти. Видео қызықты болады. Қазір асылайын. Asılайын бұларды. Oldu. Men bardağın bot bokul çıktı. Avatarkam var. Hazır biz Mentros zaman kuşları hazır toprasa normal ya toprayı toprağı çalıştırır. Bu videoya like hazır komentar yazıp подписаться көтіле. Stay with the squad. Dostlar, hazır biz ne kıyçılda otur dese Yasmin'in evinde otur. Kıyçılda otur. Hazır neler? Dostlar, men dostlarımda almastıramda unuttum koydum. Kaçırırlar. Yum. Dostlar, çıkalım. Алаш біздің өлтіріп атады. Жоқ, тарелканың ішінде 4 болып қаптыр. Өлген.
Dostlar böyle kaldı. Dostlar ben ikimiz duruyorlar. Utu kalas cetap praha bayi kalas. O. Neden bilirsin o? İyice kızık da sütçel. Neden? Pirkolda da yatkan bu. O. Çıka kal maşinadan. Elbette atacağız mı? Ne diyeyim? Bottorun nemesini alıptır. Eme mıltıktan. O. Dostlar bu da ata albaycır o. Автомат үйде түшкек mi var? Алло. Автомат айдап үйретіш керек қой маған. Право алыш керек bu. Право алыш керек екен достар bu. Бұл бет mi? Kim bizga like bastı, ошого комментарийга мен бастым деп жазып кеткиле. Азыр биз кыбы көтөрөбүз. Кыбыдан тапыра албай калсак, кантан саат экенин экинчи жолу, үчүнчү жолу көрсөтө турган болом. Biz bunu qarab oturib tajab ketdik. Biz xato o'ynashimiz kerak bolchu. Olimpik teatrizm o'rnini olimpik olish kerak. Молодец, akıl işleyip biraz zor koştum mümkün. Dostlar, Yoga işiniz çok tutar. O, kaçta? 600 so'm men bar turuz alып чыгарым. 800 so'm men bar turuz alып чыгарым. Уже zonuna kelip kaldı dostlar. Ali qancha 32 adam var hali. 32 adamı da öldürüp topraş gerek bizga. Video shot qilmasdan ko'p chiqadi. o dostlar, Bizi Böyle prikol aytib отқам. Prikol aytib aldım. Dostlar, bizga ne olsa da toprağı alış gerek. Barın teşhis gerek. Bayastan uyku koş gerek. Dostlar, қолдап тұрыңыздар. Bayastan oldu. Dostlar, hazır. Ben ne Bayastan görüyorum? öyle oturuyor. Öyle mi koydum? Dostlar, keçiringizler. Bom. Dostlar, loot aytып olayın. Ay, dostlar. Ay. Mağa da prava alış gerek. Gerek. Cenab-ı balaga daş gerek. Akıllı dağı balaga. Kemudian kim daş gerek de bravo. Yiyip. Dostlar, buraya aviyemen başka test aldım. Dostlar, onu çekmeyin geletir. Bizim testi. Ay yo dostlar. Haydi nakit çort. Dostlar. Akırın git bersin. Kötüleş gerek. Kötüleş gerek. Nazır metro anjeti. Oy bak moydan düşün. Dostlar. En bugünden hazır. Biz kanıp tanıtık o. Yasna kos kanıp tanıtık saat tekemizde körüzötüren bolabız. Hazır. Birinciden men özümün saytıma gireriz.
Мына менин сайтым. Мына достор, бул алмаштар менен ID жазасыздар. Же Google, же Facebook, же X, же Play Market'ten көчүрүп получить ушундай алмаштарга жете аласыздар. Анын үчүн Мбанкта акча кириш керек. Бу жерге ID жазасыздар. Болду. Ушинтип жазасыздар да, ID жазасыздар. Анан кийин алмаз скидка деген да бар. Скидканы азыркы жерден скидканы бу жерден киресиздер, Facebook'тан киресиздер. Ушинтип кире бересиздер да. Анан кийин дагы мынакей пропуск деген да бар. Бул эмелер менен көп скидканы жана пропусктарды алганга болот. Бул пропуск аркылуу бул бардык эмелерге тааныс алсаңыз болот. Азыр менде өзүмдүн 520 алмаз 52 плюс кошо алабыз деп турат. 110 алмаз да кыласам болот. Бирок мен өзүмдүн 67 рубльм болуш керек. Менде рубль эмес. Дагы мынакей дагы какашка дейт. мынакей свежие новости дейт. Бул обновлениелерди көрсөтүп турат. Эми ушудан кийин мындай обновление болот. Эми мындай обновление болот экен карасаң. Анан кийин Боберниени басасыздар. Ушинтип көптөгөн эмелерге киресиздер болот. Достор, анан кийин Garena Shop деп жазып койсоңор, үстүрдө менин выключить деген эмелерим чыга берет. Достор, видео унааса лайк басып кетиңиздер. Давайте.